ekhaya lilahlo yedwa kodwa laba kade beshali kabalahli lilahla umnikazi wendaba ngizosho futhi ukuthi ubani umnikazi wendaba Nkosi Jesu ngisafuna ukunipha nje ukuthi sithe isakhotho mase siphelile ubumnyama kwasekhaya uNkulunkulu wayeseveza ukuthi ngolonkosazana emva kwevula wayesethi phakamisa ikhanda mfana wami awungase ngikubona Nkuzimala hayi uyabona amafuku konke ngakubona mfowethu uyabona ngalesikhathi uqeda ukushaya ngoba amaphoyisa athi lesi sibhamu sokugcina wathola inhlamvu zaso hey anginankinga khona othebe ngabe safuna lutho ngoba basothi basaphenya angithi mina obebatshela obonile ukuthi uthe mase sikhamisile isibhamu sesemva kwemoto ngiyakukhumbuza Nkuzimala hey Jesu yabona ngalesikhathi ususemva kwemoto ngabona izulu kukhanya ngasaba kodwa ngathi kusho bayangibona kodwa ngambona ngenhlanhla isibhamu sasakhamsile angazi kuthiwa yini ukukhamisa sasakhamsile Dlamini ngoba uyiphoyisa manje mayisibuyisele sithi haqa zongena emotweni yakhe lesiva asengithi akuvela phansi mina ngimemeza abanye ngithi umfana uzofisa ukuba intombazana othi nginqamulele ndaba hey Nkosi yami ngifuna ukunqamula mhlonishwa umeya Gatsheni ngingafanele usibulale kanje mfowethu